Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adna talawa manusia adi siran din pagilain wallah sa alungan na mauri. Talo a manusia adi siran din pagilain wallah sa alungan na mauri. Na di siran pan ipmitirayo Allah, na di siran pan sutiinu Allah, na pagulunin siran pan sagyang kutuan naraka. Maperuli era na gyang kutua naraka jahannam sabab sa gyang kai ang balasan tanu at talo ka klasya manusia. Na anton abisi amal gyang kaya talo ka tawa manusia. Ato na hadis ay hati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilayhim ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. Pero Nabi sallallahu alaihi wasallam at talawat tigian kaklas ya manusia adisiran din ibitirayo Allah na disnian siram panagpagilain na dinian siram mencutiin na maperuli iram panagiang koto an naraka jahannam giang koto siksa amali pedes. Na biya ini piperumana na iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa miya katalo. Ang kaino to, kapag kaibet-ibet niya nagyang ka iya talo, pagalawin niyan si na titud na iyang kota dusira na mala. Na antaw asiran, qala Abu Dhar, na inaliyo Peter Abu Dhar, antaw asiran ya Rasulullah khabu wa khasaru, antaw asiran ya Rasulullah, antaw agyang ka iya mga tao. Atigo Abu Dhar radiyallahu an. Qal al-musbil. Atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam suatigian sumama apakah lelepas niyan subang alaian sagiang kuto udinan ditar niyan sagiang kuto pamintulan niyan. Tulan na pamintulan udi na eng kalatigtano sa English. So tao, sumama, knaba subabaya ka subabay na kinangalan nakasapang ano to kay sabab sa aurat. Sumama atigyan asusubra sunditar niyan sa giyang kuto tola niya na pamintulan. Na disiran pagilain wallah, digiran mahimitiris wallah, disiran sutin wallah, nagu maperuli iran na giyang kuto siksa malipis. Antonay kedua tigu Abu Dhar radhiyallahu an. Antonay kedua tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam atigena al-mannan. Antawagi ang kaya al-mannan nasusiran no to misidka antaka misisadka adira budi pamanutul nagyang ko to minisidkairan. Diran di pamanutul nagyang ko to sadkairan. Na ino bisaan na surga khas arak mga pasasadga kagiyang kaya kasadga na titu din ako malay balas na amay mambuka giyang ko to kaya sidga ka nakanabaswaswat ko Allah kaswaswat ko mga manusia na miyak kalalamang busiksa kay sabab sa giyang kaya kasidga na miyak kalalamang bibalas na talo a manusia adin pagilain wallah paganero na giyang ko to din pagilain wallah din yan siram panipmitire din yan siram sutiin na keparuliran panaging mutasik sa malipedes na paganero na supakas sumama apaka susubraan niyan subangal bang ditar niyan sa giyang kutuatolan kasasapang nagyang kutatolan ikadua tigian na suma so disidka ama pasangi di ka pamanutulan sa giyang kuta inisidka niyan na anto na tigian ni katalo tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na suat tigian supadagang disipa sa dibenar. Disipa agyang kota padagang sa dibenar. Mataang ko Allah tigian kaya pa mas ako siya na 200 gitu bis na kapitalian na 50. Na basta aso padagang na ulaulan niya na na tubat kan ko Allah ka mampanaad na oras. Tubat ka ko Allah kaso Allah na makalimu na masaling gagaw. Nagupo o nagyang ko to ading ka di kasepa na gito dumambu ikaw maarkagyang ko ta malakalamaut na din pa kay sigagyang ko to atawbat ka di din terima nagyang ko ta tawbat ka na mampanaan na oras na tawbat ka na awain kagyang ka na nakasepa sa ikuding ka di kandagang sa kapamra ka kasepa. Kalimutan mo Allah
makang berak tanu guna agyang kaiyam mga reminders tanu. أقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.